Mına dostlar, çaynak unutуп alıp sunu şuğa kaynattabыз baklашка. Yakta bir ökөsү sporlaştık, az kaynabay görөбүz. Arif, hazırında men çay kaynattım. Kaynabайбы? Aka bunuz kaynabay. Teşil tuş kolabı? Teşil kolab da. Az görөбүз, ha? Kaynabay eken. Mına tuğanдар, çeneği jok kalıp bardыгы sporlaştık эле мына. 20 atası menen çay kaynata albayсың, teşil tuş kolat dediler. Mına tuğanдар, çay kaynabay teşil tuş kolat deştiler. Çın beken kaynatabı? Mına. Asa kaynatat. Mına tuğanдар sporlaştık эле. Keremet. Çay kaynaganına işenbediler. Gelgile görüp koygula tuğanдар, ar biriңер 5000'den çağırgıla, teşil tuş kolat dediңerler. Mına. Baklашкада çay kaynatат. Çayneğiңер жок болсо şunu kaynatasыңар. Үйрөнүп алгыла, барыңар. Baklашкада çay kaynatат. Көргүлө, жаңы ыкма. Ke барыңар келгиле. Келгиле барыңар. Эси чайнеңер жок болсо шуну кайнатасыңар. На. Бары менен спорлоштук эле. Тешил туш болот дедилер. Эме, чайдан салың эле же. Кайнат, ачың. Чайдан салың. Ушинтип чай кайнатылар, чайнеңер жок болсо. Ичкиле. Абдан сапаттуу. Tuğanlar, çay. Sonum oldu çay. Fantastika erken. Kara, damjedi çayın. Damjedi. Oldu. Nerede kaynakam çay kaynat çay işte. Mına baklашка kaynat жүрдü. Mına fazla. Bunda çay içersin, bugün hepsini dediler.